O le evangelia a Matai o lona mataupu e se fulu fitu. O le liu e se ina o Iesu, o le vavenga, o le taulanga. Ua mawai atu aso e ono na oa i leo Iesu ma Peteru ma Iakopo, ma Ioane lo na uso. Ua ia avae ia te ilantou i le maunga ma walunga ua nao i lantou lava. Ona liua i leo ia i o lantou luma, ua pupula mai ona fofonga e pei o le la. Ua sisina mai foi ona ofu e pei o le mala malama. Fauta foi, ua faali mai Mose ma Elia ia i lantou. Ua lantou fetau talatala ai maia. Ona fai mai ai leo Peteru ua fape mai ia Iesu. Leli ie, ele leio na tātou no nofo i nei. A e fina ngalo iai, mātou te whaia i nei ni fale apitanga se tolu. Mo oe le tasi, mo Mose le tasi, mo Elia fo i le tasi. Faauta o le ao popula ua ufiti ai i lantou a o tautala ia. Faauta foi, o le seu fofonga mai le ao ua fape mai. O loo watali i pelele na, o te fia i ante ia, i o tau whalongo i ante ia. Ua whalongo ai le au soo na lantou whapa ufa o ai lea ua matua mata tau lava. O na maliwa tu ai lea o Iesu ua pai atu i ante i lantou ua whape atu. I nā tutu ia o tau, au a foi tau te mata tau. O na te tepa e ai lea o lantou mata, ua lantou leilo atu se tasi, ua na o Iesu lava. Ua lantou o ifo i le maunga, o na vavao atu ai lea o Iesu i ante i lantou ua whape atu. Awane i o tau tau atu i se tasi le mea na vaaya. Se ia toi tu maile atali o le tangata mai e uoti. O na fesili mai lea o na soo i ante ia ua whape mai. Se ale mea ua whai mai ai le autu si upu. E ao ina mua isau o Elia. O na tali atu ai leo Iesu ua whape atu i ante i lantou. E mua isau lamba Elia. Ma toe fuatai mea uma. Au te whai atu i ante outou. Ua mawai o na sau o Elia. E le iloa foi o ia i lantou. A ua latou whaia i ante ia o mea uma na latou loto iai. E whapea foi le atali o le tangata o le awhatinga ina i lantou. O na iloa i le au soo. O Ioane le papatiso ua whetala i atu ai o ia i ante i lantou. Ua latou o atu i le motu o tangata. O na sawa i le i ante ia o le tasi tangata ua tootuli i ante ia ua whapea mai. Leli ie, ia e alofa mai i lo uantali. Ua mai maliu, ua tinga lava. Awa ua pa uso o ia i le afi, ua whapea so foi i le vai. Ua au mai i ante ia i au soo, ua latou le mawhaia o na whaamalolo i ante ia. O na tali atu ai leo i Iesu ua whape antu. Le tūpulanga le whaatuatua ma le whapiopio. O te iai i ante outou se i a whea. O te whapale pale i ante outou se i a whea. Au maia o ia i nei i ante au. Ua vavao atu Iesu i ante ia o na alua ile i whafo le te moni sa i ante ia. O na malolo ai lea o le tamatalu i lea lava i tu aso. O na oane ai lea o le au soo ia Iesu, ua nao i lantou ua whape ane. Se ale mea na mātou le mawhai ei o na tulia o ia. O na whetala i atu ai leo Iesu i ante i lantou, o na lo o tou le whatuatua. Awa e moni o te whai atu i ante o tou. A whai e tusalo o tou whatuatua ma le fuole sinapi. E whai atu o tou i le nei maunga. Alu atu ia oe i le la mea. O na alu atu ai lea. E le ai foi se mea tou te le mawhaia. Aua na o le tatalo ma le anapongi. E o ese ai mea whapena. Walato ui ane i Kalilaia o na whetala i atu leo Iesu i ante i lantou.
O le atu ina atu le atali o le tangata I lima o tangata. La tau te fasioti fo ia te ia. Ai toi fatu ina o ia I le aso tolu. Ona matuati ngā I leo I lātou. Ua lātou o atu I kapa na umi. Ona o mai I le ia pe teru o e tali taulanga ua whape mai. E le whaia ea le taulanga e lo o tau au au. Ua whai atu ia e whai lava. Ua urufale atu ia I le whale ona tomua atu ai le o le whetalainga Yesu ia te ia. Ua whape atu. Si monae, penia wha oe. E tali telo mataulanga mai ia te ai e tupu o le lalolangi. O ala tau whanau ea po tangata ese. Ona whai mai ai leo pe teu ia te ia o tangata ese. Ona whetalai atu ai leo Yesu ia te ia. O lea foi ua saoloto ai le whanau. A o le nei. Nei la tau tau suai ia I tātou. Ina aluia oe I le vai malafo ai se mātau. O le urua ia e te maua ia e tango I ai mawhawhasi no na ngutu. Ona e maua I lea o le se tātara ia e ave lea ma vatu ia te I lātou ma oe ma au.